Uba PNSIM udai uwai ubriu ubastat bat ubatip lut ya kaan kamtam hapok ke district council bat keseng kongres kadon kambha ya u. Handrai nadu ba urem hak elections MDC sya Kasihil Autonomous District Council ke HDC ulakam kiar banawan syakijing yalang bakot da Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC. Ia kane laong daw presiden ga MPCC uba Vincent H Pala haba jubab yaki kubor bakam ba uba PNSIM ubadairu working president ga MPCC ulak ban penyesokno bat ke Meghalaya Bharatiya Janata Party BJP. Haba ajing keren uba pala ulong ba kumu presiden ga MPCC umdon jingtip batikna ba uba PNSIM unlin nyesokno bat ke BJP. Uba Vincent Pala ule tu ba haduk menta kampat don ga jing keren hapok ke seng kongres halor kata ke kubor ba uba PNSIM unlin nyesokno bat ke BJP. Ngim don ay persya ya uba PNSIM handrai kadai gijing sisa ba uklem wanshu syakijing elang ba ke MPCC lakumba saw sansin laong uba pala. Presiden ke MPCC ulapan kenmau ba uba PNSIM udai ubriu ubalasya bekseng teng kentup naga kongres handrai menta keseng kamdon daw ban bekseng yau. Ngim be ya uba PNSIM namar ngim don daw persya yau. Handrai ke syong hagijing start jong u ban sim ya karai hala ke jong gijing start ulong. Da udang kuat ban sedang temai haga san hima ngam don na yai ban ong namar udai unong elam ubastat bat basimpang bah laban rap uba Vincent H Pala.